we the PYF of Longmang are celebrating a Foundation Day on 2nd Sunday of December. So now we are about to begin church. Jeremiah broke get putum. No, yes, and at the moment to long that yan already just low. In a long time lane, not an on so in a the Naco, the Gani, the non salary, moment at Jelly. You know, just low. In a long way, get on the low. Zai ina de gai me nei na ga no fa lo no fa la de we say in slow it's slow ina la gai me na ga no fa la de sai ina la ko de gai me sa de na no fa la de tingo me chele हृदय में हम बहुत खुशी से शांति से रहना चाहिए। जो आदमी यही मौका नहीं करेगा जब उम्र होगा और भी उसके विपद होगा। इसलिए हमारा थीम ने जो मांगा है तुम्हारा अभी तुम जवानी के टाइम में जो भी काम करेगा तो अच्छा काम करो वो अच्छा काम कर। Now we are having act refreshment. She's a goaler and she got a best attendance for the year 2018, and I hope she may also get first prize a good citation also. We hope and we'll let you know who will be getting the first. One, two, three. Yes. Second. Nehemiah. That goes to Nehemiah. Yeah. Yes. Hello. Mẹ tolong menton diri kan belum mẹ? 28, 29, 30, 31, 33, 34. Dulu lại phải cô. 11, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 13, 14, 15, 16. Alex got second, third. I thought Alex bro. Yep. Yeah. Yes. Go. Want to go? Wow! Wow! Now senior boys are having running race. Run, 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 run! Gada, gada, gada. Gada. Hai, đi mới còn một tiếp không? Gada, gada. For fight, he got first and he got second. 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 A good thing. Nó đều đều cái gì cũng đã lên sẽ đến rồi thì bỏ mai cái ơi để ra sẽ làm sao cái gì cũng đã Rajasthan. Không nhớ rồi. Này mình đi đấy ạ. Dạ, sao rồi con? Sao rồi mày nào? Azia kiên cố. Sao rồi mày nào? Azia kiên cố. Giờ làm gì làm sai buông. Đúng không nào? Mày mà pichop, có sang bên gì nào vừa rồi lấy. Sao để con thấy cái gì nào? 20 rupees. Kumza, ang lay
kat sedele. Nang dia tu brush me. De ke na mo me. Amak le. So yang a saya si ron bo le. You may enjoy a lot by watching this video. If you like our video, please do subscribe, share and like. We'll see you again in next video. Till then, stay happy. Bye bye.